China boat. Là tình hình kia là nhiều ơi. Karistang original timung alang lagi tapat solo karbiang long pen Meghalaya ahoy along alang itu marong kasi alang itu karbiang long along le kacirai karbiang long along le alang itu kacingkon along rilong kacingkon jok inut karbi yang korte apran kedam nang odalang litan itu mingduk pig lo so mingduk kacepaklan Ningdu kacipidun, alang likar jong apang sining ning samjin pen kapado dun pegiat manil itun ini disi ing samri pen itun kimo ponat sinon cengkon kinna dong kita ing samri pen aduh kita ing samri pen tuh yang do aduh kita ing samri pen itu Julia Sigutri pihak penanti penanti kitengsi abang ke karbiang long east west epetian siasong besutame kali tang orivel timung alang di karbiak he itu tapi mati karbiang long le idukam adu sialong tapat along atau Meghalaya pen border adim long alang di halat dak long ini tuh karbiang long along le pupel jok kacirai dun pen apran tampo ini tuh epetian siasong besutame minggu pik kantang masih non alang di apran kacipidet apran kita nangjo laso putak ini tuh putusan non tenon itu diklaim di pulutan teh tum epetial sia song pen kaki kita make kamat aku itu malong dia long border abang kaki kita make hirklong nanti penisi hiduk tu muncot alam mengelalo karbiang long atau mas pansil pen pinianian kita make adu ya hoy mati border bang kecapang accident non pinianian kita make karbiang long adu kuan ne Meghalaya pen border hala bang pini det lo karbiang long tu mas pansil pen tok dak itu det lo non ini tu kucing long orevel timum kali tangalang di kasi boy dam joy sita me ini tu Meghalaya arno lo ne mati karbiang long arno lo ne lapu an sia koi song tu kokan lo masih ini tu me pecel sia song pen kaki kami tu bom lo lasu alam ki abangke juri me plengin e son si dokok lo non karbiang long lo kasi lasu a problem kapag solve ya pana bangke ini tu karbiang long atau makang sila tum lo adai tipik hangjang alang itu asam government atau aphan
kecengsi a border ka siri ni 1951 anengkan pen a border ka siri ana so tengsi follow nang lasonok taksi hula ahoy ki dutang lo karbing lo to mas pansir tum sutam presar pipen ala da border bang ke phir klu to kan solution na ke claim kon serak na kali pulotang ke la so long le alam ki pen jo bangko ana karbisia pran cepatan nang bangko an adai ka pin na karbisia dai tam nang mon pinian sutame betum lang lo butang ke are ngahu ki so bendang lo aten apran kita nang atul pik hangjang alang itu apran kita ke tum karbiang long long le ka cerai dun ko ka cerai kom dun wa jo ini selang tu apran nang ta lasi itu non karbiang long long ninduk meme hangjang lo non benengan ke ningkan suru ini ra ko ra pon sutame adu ya hoya bang ke non an sutame kirklum bang ya ke kirklum le da non pini ya bang ke itu alang di talitang oribel timung akan tak jumupon na ponsi ini ason ka prek alam ke ningjam mo sita me el tinding tibi na ibang alam karbiang lo to mas kansil tumolong alang itu long adai ke hangjang lo la so problem ka so lo dali pulo tan ki bang ke lang anu bang ke lapuan so si apran kita nang la penareng ngi so tum sita me ong ku mujot ko